talo falava malor soifua le nei aso o le tautua masani le nei ale si ufonga le laumua i lunga le tasi ono tesimal tasi whamo whaatasi ai malunga i upenga so ta ingo le Facebook o le api ma le YouTube lau le itio po fia lava mwhaiona e maua mai le whaasalaunga ale si ufonga le laumua po le Samoa Capital Radio i lona ofisa whaasalalau i porirua i Wellington e New Zealand nei ta lofa lava. Whaftai mwhaiona maua le awa noa e whaatala noa ai se tasi o alo Samoa. O lo onga lue nei le company po le au nanga a le Virgin Galactic le sunga ia Feleni se loti. Wa mafuafo nei whaatala noanga. Ia ona o ia foi au nanga titele le lalulangi ai o lea ai filofilo i foi nei o tātou tangata. O le whaatala noanga i whai lungo le Zoom, ia ona o lo whaatasi mai le sunga ia Feleni i New Mexico i le United States o Amerika. Ta lofa malo sai foi lau sunga Feleni. Malo sai foi lau sunga Savalino Casiano. Malo foi ia le on sai foi le nei asu. Ta tonua tonga foi o ia le foi a tama so ia ia lava le anga nei o le tua. Ta so mo foi le nei so ta inga ma tonga fie. Le ala foi i tanga ai lang. Ya mai se foi lang auto o nang ai lang auto le tio fasan lau o Samoa Capital Radio. Ya fa talo fatu. Malo. Tunga fa te foi ole la auto la o le tio fasan lau. Ya mai se foi ya la auto o pengal wenga. Ke fa talo fa foi pa io Samoa. Ya ole u fa yon ma pa no lo mai le nei tu la o te ro o tasi po te su tasi na o te lima ile pia pia te macho. Ina ese senga le pitu trim ya te chono lava wa vele ne ya vanua taua te ona e fatara una mai po ya e paso a choi po ya ia le so fa man malo ya su kedi so fa pia choi talo fa talo lava malo so fua malo fo ilang e mama ya o te chono wa le o le emole wila sa le o tatu sa pa ilang e ma so fua man ya lo sunga ile wa tai ko la fa ma tatu tu pa tatu no mo ya fa pe foi la o tu pule ma o fa ngal ta chon fo so fo man yel pa yo o fa ngal cho fe le cho ya ma pa yo sa mo ma wona ne ya so pa long long ma ya pa pe foi ni so alo pa yo na ma wona ne ya pa ta chan wang ya ya le ngal le yo le cho ya o mo foi sino la vai vai ro ni tanga cho ya fa tai chele mo le avano chao o tunga sa vedina kasian Malo whaftai mua lawan whaftai ato no le whaava noa lo taimi tala noa i lunga si ufonga lau mua. Ia tatonu fo ina fia ngai oe ma le tele o pisi i le tele o le pisi na ngā luenga. Ia e o lea whai lawan whaava noa lo taimi. Ia me se o taimi ne o lea o sauni ngā loto ia te utou. Ia tatonu o lea mai a mai atou sauni ngau fitau i le matatou whaatana noanga. Ia ai tatele i o atu i le isi vaenga o tatana noanga lau sunga Feleni. Ia o vaenga mo mua lava e whaamulmule se i whaalau i loa lava lo tangata. Ia mai se fo i ona i o tua a. Ia o nio a la fanga. Ia ai mai se o isi vaenga tāua taula o onga. Ia se i o atu lava i le tolanga pe ona i el nanga luenga whaamulmule Feleni. Ia whapeitere lava mo tāstili. Tāspia o manino len. Atu ia lau. Ia whaasan lau ngātu i le neitu. Manino le. Ia o na o sila fia mai ia po whalonglong mai po pa iyo Samoa manis po iyo e ro o alala papa au i tono New Zealand mas po ia Samoa ro mawai ni so lau pasal lau la o tu au nang ia o ro ngofele ni se lo o machua o faise au me tisi ile kare se me tisi ia la dan ko penisi Samoa machu ni papo ia o le ngoro o tama se lo ti ala no ese ya o le ngoro tina o tusi esea se loti ala no ese o e un fascini ya se ala la panga ya o tsajono te o o le fine o soswani katoliko o le fine o le kale se me tisi ya e fa ingoita to ya so ya o tamai tio salamo ya po se ala la panga awai le lo po se me ka ko ke ngo foi wa asi ya tatu macho ye wo si fo ya tatu a ole no o se tama te fia e ta wa tumba se tina o se tama sa mai sa tu ya tua ya fa la lo fa lunga pai ai a sau ya fa te fo ine si tu ti avea a se tina ya orona ala lo panga sa mai no fa ali ya o
pe ono fai atu o matua sa ave ma fai feo me tutisi ia Samoa e pa ut ko fina Samoa matu pa ole o matu fa mau tu nei mo ia o ini so matu man ni so o so ma o tuanga ne po ia o i fa fo ia na ia Australia New Zealand ia tutuila ia pa pe foi o polu ia mai se foi ia ni so matu i lo ia wa i mai nei i California ma o New Mexico pe na fa sini ia po le ale o ia no amata mai e fai se o matu ni tis ai avea fa onga i la onga katoliko ia e fia na yo matu avea ona e fia fo e pa so e ni si o atanto e kare se so fatasi ia ka o amata mai St. Mary's i Savalalo e male ya la wa onga ina ia ona o fa o fo ile i St. Mary's i mai moso ia na o male ia fo yo to tanga ato i mai moso ia masalah sama nak orang tu sama si avea tu sangat situasi ila orang masuk ke Malaysia ya ni asa o tu o ila so kalau ni pale ula mo wa orang ile tu sangat tas ina wa umana o onga wa tu tu fo matani wa si ina yo ma tu hawa oi tu tu ila no uli ya ona o wa ile fo ile tu tu ila ya o tampai fanya o senga ile American Samoa Community College ita ya nele uma ona wa na le tasima le afata usanga e pinangara fo le ka le semetis ya e si ina yo matua i Hawaii ya ole ala ko le ona o mai Hawaii ya mo o manuia i fo i Hawaii fo tono le United States ya ma pa mo tua i fo i matua o mawai o matua pe pano fo mau ma matua citizen i fo ile manuia mai o matua po le nanu pango so tabama so tina e ala i manuia mai e kalesia le ala na lai ono o mai Amerika ya mo o fainga luenga ai tu sa e luas fu pa tu sanga tu pa tasi tu sanga tono le aviation inga luenga uma sa o sanga ye e luas fu pa tu sanga ile aviation industry alone for le aviation lava ai was abali nei male lima ile ono tu sanga e tono aerospace e ala ile Virgin Galactic ya ole on the spaceship there, the first American spaceship in Totono, America. Ya, olehana o painga lunga inde, ya ma o linga lunga fo ile au moa. Mai o la unga lunga muri e tono le losu fale au tele ia ese mai Hawaii. Ta o painga lunga i lalo o le FAA o le Federal Aviation Administration ya total wa auto tu la talaka nga i o le CAA o le Civil Aviation Authority ya auto ya le FAA ya te macho ya tu sa ko tia ato ai lo futa stanga ya ai o mana o ya se ito su FAA te si na stanga i luma ono lo o langa o te fia te mana o tu engi se me fo te le mana o te ngata i se me tasti o fa no to o le va fo i o no fo i le FAA sa fa i fo i o inspector ai ese tu ai nga yo fa pelo ya te la va fo i le aviation ya se yo wa fo i le aerospace i o so po eten fa ngo o lo ngal va te ya pika ya le o ye le nei ngat wenga ya o senga wenga ese o ki ma o mutani tai fo ina ese fo i ya ona fo i winga mo na mai tau ya la pa nga yo ina o nga ruenga ma metutia ta sio nga ruenga ma lo fa ftai feleni ya le wa e sa no i vai ngole tala angolo soifuanga ya me sa tulanga ina yo tua a tal tonu foi ya mono sila fieto tele fo ile mamalo le kalisia me tutisi sa mo lo o lala ya ma i tonu Wellington nei tal tonu lo fa fong mai fo inisi ya a tonu la tau sila fia fo ina yo tua a sa ngā lulue ngā luenga ya e fa malo ai mo na ngā luenga tele wai o iai o le vaenga la le fia toi fisilie o le ua e to tonu nei i le Virgin Galactic e mwhaina wha amatala ia lau ngā luenga ia po o lau matawhai oi fo le wha atino i tono le company Pate tele lawa mo fa stile sa velina o
amata mai as a technician ele o se inspector ai o leo wa sa vale nei ide na turu tau sanga e wa ino wa uma ona certify ya o tono company wa ko I ole tangata mua ina wa pa o po kala mele ta o le non destructive testing e fa ngai ia ni metotia o le a o ai muri wa o se tangata mua I tono company na mapayon austia ia le certification mua le ya tusa o le o te history ko company e le o te mela te mitai ai o te mapayon o fa te le upon se spa ia awan te mitai I se mea ai tau lava o le tātou Yesu Kiriste te mitai o le tanga leo I lo ni tangata ona ele ngata ta sia certification a leo mo tu ro ai o fu tangata mo tono o le department lava leo o te ai o le non destructive testing o tu ro ai I certification e ro ia o lo tam finance certification ia ai o fa solo pe ia o ai me fo wa sa le matua o ka le la fo ina ngu ia ka te ni to ta mo pe lau vai a tu lava ia fa fo anga ia me se lava pe nga o sa mo ke le lo pe fa sa mo ia ai wo le ngi sa mo nga o ka ia tu ni se lo matua nga lui o la nga benga la le wo ye nei ia o le specialist inspector o le ita o ko ia o le senior inspector e tono o le non destructive testing ya ila no fo lo pa malunga o la fo lo nga lo ye nei o lo tofinga e la lo le quality control ya mai o se me fo I wa si ai po I lunga ia le tulanga ia mas si ai po I lunga ia le tongi vai ta to lo sa I le manuia e pe ano fa tu te me fano le fa pe ki sa lo e mau ia le metas le ta tu ta mo e manuia e doana le nga e sa fa fo e si mo se manuia e ta to no me fo na o te mana o ia o mau la le manuia o le mela le o lo tulanga na le lo ia ia o lo vai nei inisio o inspection ana ini metotia te tuloa o le la va tu pate te inga tawina ona e ta mapai fa mala mai ono na yo tacho ta ma fo mana tina e le lava fo I le mamla anga tele I le tacho I le ngana fa palang ala tum fai fa Samoa o ta o fa pe I le melo sa wele wano sa o te le o sa o I le aerospace ta o le American Aerospace Technology Academy na le tolu ama singa o ngai no sa le lua ke skuru balu I le o ngai tono le lua ke skuru balu makala o ngai ya ulai ai fa umale o ngai ya setema e fai singa mafa fai singa fai ngata o le ngana foi ya po fo e fa nga terminology o ia inspection po ia na to tion e fa nga ya o te no usau ya ai o la tu po te fa nga nga o amata o fa nga ina le masingi e fai le meta o le ultrasound ya po le ultrasonic ya mantua la savelino o a fa nga ultrasound ya ta to o la foi fa nga ile tanga ile soi fu o lo ta to tanga ta te tu o la ta ko nga ai ti o sa ya o le foi fa ia I le ultrasound ya le inspection nga I le ba adele le I ba ai le o fio I lunga ma te e fa nga ai ya ese ia le gel ya po le mele tu I lunga lo manava ia mana fai le su enga please fa so enga ile vai le no lo ultrasound ya fa pena fo ia le ia fai nga fo o inspection ia le fa nga ile UT po ultrasonic ia ia fo le man ko fo chao le fai ona tu I lunga o le piece part o le part le fa pipi I o le va ya o le part fo o la wai lu la wo mon fa pipi le va I mea o lo fai mai ai ia engineer po insinia ia o le tūle o le va fa mole e mawhai ona ia na fai ai ia le suenga e ia se mea o fa le tonu wai ona e ai tū o va
e mamafa ia le lele te alu dunga o le machetia ia ona macho mo foi le ona pu tu le ia o le chao foi le ia ona fai le mako inspection e fa alu le machine e o ko meki ale alu machine ia pawal me ana to le fai o le macho va ai le manager e ia se a signal sau mai luma o le signal anga i tu o le signal o le onga to tonu la o ingai se concentrate ai te va ai pe ye se me o so mai o ina tonu la ye se defect ya po se le la fa nga le upule o le tai o le vete up no tu pe pa se pa ya ke ya o fio ka so se upule ka wele upule o le crack o le defect ya o ina la e ta o fie no le inspection ya ona fai le report ona avelolia nga i insinia ia ola tu po ina ia fai mai pu fuanga po he mea evite le taimi lea po le mea le anta au ti atua lo le va ai to modify atua ia le va atua ia tasina inspection po le name to ti lo pa nga le aerospace il ma to for company ia fai ko ia ma to su enga morta nga le mo ma le o le va o le si metodia e ta o le penetrant testing se fa fai mo pie ia tato talo atu mata ia ta po ie pe fasi o tise tanga ta te tu rola ba ave fai se tu ena ana ave le forensic e tu anga ilalo o se UV light e pe mo wai ke avo se ko mo wai o fingerprint te se mo wai o limo tanga tsalia po o le nai file le mo wai le totso le pa pena po ila ya le fo me tuti alo matu fa nga inga e o le penetrant testing ma o lo se de fa ye fo i le fo i testing ya tu sala o le ultrasonic ma le penetrant testing ya o le verify ya ma o testing a le te o ave ya o te inspectai ya le va pe o le fai mai ale insinia ia e need ana fai le ultrasonic ia pe need fo ana fai le penetrant ia ona su tu e umailia ia po le ala pe ese me o le anga o le tule au mai le insinia matu te o su pe ese me o le anga a fai ese me le anga pe ese fo ise te apa pe fo ese me ta le anga ai mafaya ona lele ai mafaya ona toi au mai lalo ona matu toi o po ilea toi su po pe ese pe wotele ai lele anga a tili ai po le meo la tu mawa ya ile mele sa ye le matu su nga mo ya pe o nga na o lo fanga ni faya sina fanga ta ile amtanga o mai faya ni fo wa me uma ya so uma ya fo ia nga duenga ma misi fo io fainga ia so uma ia fa mo la vai de nga ngole tua ia na te au mai ia le poto ma le ata mai ia fa tinoi ia nga duenga na ma tu te vai fo ia ma tu tangata o kelele ia ma tu astronaut pilot ina ia saunga le mo fo ina to i le fa mo awa pe ia ma to le ma tu department o le kolo muli lava lea le mafai ona le va ai mato ai le uma mato susuenga ia pe o se tali po atu le nga luenga e pe ona o fia ngai malo fa tai maoa e ale fa longo atu lau sunga feleni le tulanga wa e o ia ile fo ingan ona o nanga nei mole mamalo lau fa fonga o le tala no ona ile i o le vainga le la o atu ile fa afsile le sunga ia feleni ona so inga ye va e fele le va te ia e se lava lele ye feo ye tato pe ona malanga masani ya fialul malanga ona ti elia e se fo itu inga va ye tala no ile sunga ya fele ni le e nga lue ai ia le la fo ye le leva na ye se la to ngal venga ye sa fa tino ona e pe longo alfa longo e fo ia to inga au nanga i to inga malanga ta fau o le fa nga ye o nanga va ye nga luele sunga ya feleni ono le uta o to langa le o mana ya le il ngolo
o to maima launga luenga I totonu o le company le Virgin Galactic. Ia isa I whaamatala la po le Virgin Galactic. Ia ni pela lena watu mo moile tala ne I ai loi le se ngai le au whaafufonga o le waalele le masani o na tātou malanga I pe afia malanga mai Samoa, pe malanga I Samoa, malanga mai New Zealand. Ia isa I whaisau whaamatala ngai le Virgin Galactic o fia fo I le whaamautu wai. After tele lava mo pa sili ole Virgin Galactic ole o mo le tanga tupunga mai le ia le company nei o company nei sa fa tuina lua te malfa is li mai I Lontona po le British o le UK fo o lona swafa o Richard Branson ia o le founder o le company nei mai o le va mo fo ile o le Virgin Galactic o le first world spaceship commercial flight o le winga o whamatalanga o le va mo le o le wa ave ia sa tau ia pasese sa tau ia tangata pe ia o le sa eta ua a fia malanga sa mo sa tau o le va le fa penana le wa fa ia ma tau le va dia o pe ia o le va le ya fa pe po I ni yang so ye na o le sa ile te lo le sa le news wa fa ile va fa fa ba le a wa le tele o isi station o isi aerospace na le fanga I lunga tu sai launch aku ile na to he po fela vale he ko la ye ona fanga le lunga esele me pa u ye pa u nga I se si ko afa ia ngole o ka vale piki mai e kanga ka po ia ngai ia pilot po astronaut pilot ia po ni researcher po ia company ia no ai lunga ese mai da mai I company da ma to po le Virgin Galactic wa fai fa va le e to e pa se tu sai to afa ia pa se sem pai on ave ia fa po ai ma pilot to lua ole va ala e ia lona carrier e ia lona ia le va ale le tele ia e fa tu sa fa mau de pito I lalo I le va o le va tele le ia le spaceship ona fa e lo le ona avele ia tongo na tanga ia pe le na to si sila ia I malanga o mai lua ia ona lele lo le e olo le attitude for elevation point wa la wa mana o ye pai la se wa tau tau wa ma le sai le release ai le va ale o le spaceship on release lo le ai ta amilo mai lo le va atele an ese mai ai fanga sa o lo le va ale le wa ave pa se e hadu dunga va te e tau no lo dunga va te on float lo le o nei pa se e to tonu o le va o le e fa malama ia ona ti lo le ese senga o le o nga duenga fo I male a tatu te mau le lang I runga le vate I so e na to te lo ai se senga fo I o runga le vate ia malalo I le lalo langi nei le meo lo tatu o mawai just la atoe adu ese atoe tau no mai fo I le va ale le spaceship e le tau no lai se simea e to se e mai ai I ma to wa mala va le le volang le long ta fo le va e to sau ia to se e mai ai ya pe ia le va le ia o le regular aircraft ia ona saua I lole ona toso mai lole tonu ia ona o mai fo I lona I pase se ia no I lunga ia ma mato pelo I fo ia ma ai fo sina pasi la I ia mato te celebrate ai awa ai ia o mato fa mwenga e tu lua pe ia o tatu manatu e tu lua le to sau I lano ma le ma to sau I lano po le toe ye fo se part of love de tu po lunga te o mai na ma to ba to release ai eva ia to le afio le rocket la wa mu ese dona winga o ma to ai wa saunga le mu o le wa anu le pa ai lunga ma to te lo fo o le to lu man wia ma o po pe ai na to o lo lunga le ea o lo lunga to tono le va ai lunga ma te ia ma to sa wa fo ma to lu mai la pe o le fi anga na ma mi tanga o ma to uma le au inspector engineers ma to uma lava ground crew le au chief pilots chief crew e te a tau no mai man wia a wa fa tau no man wia ia le uma sa ma to tama pai ai
o su enga ma inspection uma sa sama pa ye o le se tenga la na o le company there ma isi company ye ya le SpaceX Northrop Lockheed ya o nisina o aerospace o lo fai ngoina o lo mato o pe o nisi o mato competitors na ye ya la vai na ya manasa o le se senga la na o mato ya e to e fo i mai ya e ko e land level I le runway le nga wa kuai pena amata tuai a oisi e lele lunga ai ko e adwi fo I lalo e ko e pa u e sene pa u ai e sene ko pa u ai ya ono le ta vale piki mai na tanga to chono foi o le ngalo ke ya ta si yo mama la mai ya le oni so no fo anga o le macho o le company pe ono fa ya tu ono o le tanga tana e tupunga mai company nei o se li mai don tona o le United Kingdom ia o ia foi o ina foi o ia le macho location o officer I don tona ia o nei o California e ia officer e lua California o le mako headquarter foi nga o ia I o le officer tu tonu foi o ia California I Tustin Riverside ia pa kasi ai ma le macho o le mato warehouse po le hanga tele ta mato ngaru e po California masa pa ye po le modification ato o le va tele po le carrier ya e mato te fa ingoinga po o le mothership o le white knight ya sa ato ai le tuitia se pulu lima masina o ye le vai o in California I Mojave ya modern modification ya le la o mai ai nei e ele mako location po I Arizona salo e umai le fai po ele le lua ke lua fa ia o ingai Arizona o le a vea mamato location e fawai ia o le production and manufacturing e fawai ia va fawai ma parts o le va ia ma fa pipi pe sample ato ai ia va ia la mato manato e fau awale anga I lumo company ia ato ai ba ye New Mexico o New Mexico o le no fanga le e operate umai ia the launching o le spaceship pa ta siai ma le fa enga uma o pasisi ia o ye mato fale tele ia o le mato hanga ke le po e include ai uma ia ma le lau pe fa e ai ma ye ma ai ngai e o mai e whakatali ma wha maa vai o la tu tangata. Ia a le awha, le taimo le awhai e nunga o le vate tea. Ia po se tali atu nā, tari sila o manino le titi le wha moe o le company nei. Malo whaftai, a whanongongo atu, matua ngau ngau sa ia mātou le tele o nei vae ngai te ngalue ai, wheleni ia na o mātou whaamu ia tu lava ia te oe, ia i le tele o nei vae nga ua e o iai lo to mai malo sila fia. Ia me se fo i o nei vae nga te tele i le lalangi. O le sa ta ua lam tanga, ta tanoanga, le mafuanga e walaina e sifi mai I lia company ma le au onanga, ia ona o e te fia nau e whaini ini whainga fau. Ai ole whawhesiri, ole a tonu alal mafuanga na lai ona e fia ngalue I le company le tūle o malanga tā whawhao I lunga o le vātea tea. A wā leu whanongonga tunei, e le whaingo fie. Ia, whatai dawa mo whawhesiri sa velina. O le tūlanga mo mua, e tau la I alo ma whawhau I tuinga ngaduenga whapea. E au e whaatasi ai ma ngaduenga I a whapairasi. E le to tele I tausanga ua mabai. E le to tele tātou tamaita I ma tina. E ngāru lue ai. Ia. Sa na ole tasi pasene sa ai. Ona e ai le makua anga. E tali tonu mato mai e ngāru lue to inga ngaduenga whapea. E tātou to mai fui tātou tamaita I ma tina. E pe e tua lalo ai tātou e ali ima matama ona o ninga ruenga ia e le tau mo tātou e le o tātou e o nganga tue nganga runga whapea e le nei vai tau e mai le lua pe whaitau le lua tasi o lea mai le tasi pasene o lea ua se folo tasi pasene o tātou tina matamaitai o lea ua te tonu uma e le aerospace e
e taulia umaya o pilate o le astronaut pilot o aviation pilate po pilate foi o lo fainga luena i le commercial i va ai e te o i te aviator jo pa tasi ai ma engineer ya mama to yo fainga inspector o faisina to telo ta to sinama ta mai e coding mai te ola utani e fai mai ata ma adi e le tai capable ta to i nga luenga fa pia e le o i ta to pe se ani o na o le vasenga de no sa wai se to fa ko i to o le vasenga de no sa wai na wa uma o le vasenga that was the first o le American that was first ladies all American ladies aerospace class yeah ta amata ia ma to e dos putas o mai fonga ia ko avalu ama to le to e alu la uma wa faki ya alu la uma o le mafai nisi ya ai o sa ila va nisi ma to mai le dos putas dia ya sa to to uai ya ta to ma ya ta to sinama to ma kai i to no America ya e ala i le vasenga boa dia ta fai mo ma to e le ai se to tom sau fa pe to tongi la onga sau muno fa mai ala upule mai la unga dona muli le sei ai abu ya fa pe to o chalia ma to ma tongi la wa onga pe che ya ina wo sau ya sa au mai fua ya ma to umaya tinama te mai ta isa ye to no le vasenga ya le tau fua la onga Afrika ye ya ko kiki fo ya pa i lima fe de tau la onga atwa anga ko ma singa le kia onga ele isa ku pe mo wai ai ngolo so kia onga ma pa ye ya le training atwa e pe la ma ko onga de ta sinna ma ko anga mo mo ni mana oi te ta wai ta mama di ele ai e ke po ita to sinna ma ta mai tai i le so stinga luenga awa pe le mele le ala i onga isenga isi tinga ma i kama ta inga luenga pa pe ona e kikilo kulo ke sa vari mai ko kongo e kikilo kulo le atu fa utala ona o me po isa o yai am kikilo ma fa mai pen fa ingo fa ya ka shar ka le ama fa ya na o to fa ya ma fai fo e ma to tinam tan mai tai ya ka to fa ya ole si ole lona dua ole o me no fi mana o ya o ke fi o ke ali fa fo o ke va ai lungai i te lang i se tuma i le po ya o le seku o le na o ke fi ala va ye ya ai o le me no mana o tele ai no fa no o se tele ai i le o po i tono aerospace o le fa ngai no o ni so metu tia ya e fa ye nga duenga e pe o le singa mea wa o se tanga tau tele mana o te tuma o se meta se pe no fa ya tule amatang wala o ke ko ia o ke la ko fe ko ai mai se singa ya ko kam fa ila ia su e mai o le ase si ala o ke sa ia o mawale mele do ke tuma o ke alu ya pe o le menga de o sa o ki ngano fe ko ai ma ki ngam fa ka ma le fe ka wi nganga ya kia o i le koru masinga o sa o ai nga o kawa ya ma na o la ya pa tau nu una usau ya pai ya si usu engi singa ya wale anga i luma ya no fa tu fo tsaino fanu sta vidina ta tono mai fa o mai su mong ya ai anga ko mai ai diska ko mong ya yo si dan ka ko fo isa ya ka fo i ko ya sa mo fa la ka mo manga pa pai e le o ma pai se le mo e aki nga e ro tanga tamalo ai nga pong o le mbeanga o sa wa ngai e mo ina ma to mai de ka lesia ya fa sai ma to ka lesia na tis ya ana ko ni ka mo jangan ma to mo wai lo sik sei ya le wo sik sei ni mo wai mo ko to ni nei amedi a to le ta wa na no mana oi ona ya su ta to le ya su to e atili ai o wani ma se metas ya wa ai ko mo ne ka sia ru ngai pa va ya kala lo ko inga voile ya ki fa va ya a minge ne ka singa ya ma lo fa lo ma lo lava fa ftai lava feleni ia ole wa tanga i mai ile vaenga le ono le a tono le tele lava o isi vaenga i wa fa matala ile tulanga le malanga ole te mi fa na ile va le va ai lunga le va te
ai ta ngai le malanga ta fau yo wa o tolu wa mua nei lalangi i le whaonganga o ia fo ia o na ngai o i tanga ta fau i la o tau tua. E ma whai ona e toi wha amatala wa ngai e to fieni tanga ta fiel pa se fiel au waa wha pe fia fo ina na apalai atu tanga tai tongil pa se whatever atu. I le tau ngō fia li il pa se li e alu e tau waa iam toa tau ngata. Se ilo ngai malo le loto so le nfta am whailo na alu e toi ngā whai ngā malanga wha apia. Ya, fakta ya mo fakti. Ya, o tu so malanga ya wo masu. Ina wa po imai tan fa ina wa po imai le va tele le va ale fai e ai le spaceship ta fu lima masina ta ma so nga lo i California ile so fai nga pole. So le ya a to le va tele. Wa ile fai nga le lunga le va ale o le spaceship. Ia. Ya lunga nga ia. E tawana fa ti e fai e fo e fa pi ia nga e na loi po o apa au le o le vaatele ia ona lele lo le tu sana o le vaatele e lua ia paina te iai ia o lana commander ia pa se malana so paina te po le so astronaut pilot ia o le va le space e tu sa e lua ia ana paina te foi o lana commander pa se ai malana so astronaut pilot ia ma pa se to e to lua pa se ia leo atu ta to au sabili ai to just ni le matu tangata e ia tu tonu ona e o le taimi le release ai e fai ia le fatonunga o tangata le na le to fai na te fai le fatonunga pe o se flight attendant pa se inga ia e nana release ale va ia wa an po fatonunga ia po o neo lo fatonu e po e matu suilia nana o ai lunga i le elevation na wa fai mai ia le kapteni ia pa au pe pelo ia nan fa to o tangata le po le matu sui ia te tala lo to vispa ona fa au pe pelo ku sa lai te le ke le mai ia o le sika me te ka fe ko ai vai o li ia le u polis ia ke la no lai ko ko la wai lunga le mate ia se fo ia le pressure le ia na wa la wa ia tonu ia e felele ia yana ko ia maka ko sa ko le sile fa malama mata trifa ko le fa malama pa pena ana ana fai ia le mata tanga le o le va le o le macho va ko mola o le galactic otasi o le galactic 01 sta ave lunga ia le au Italian Air Force members o le au research o le research kan fa ia le au Italia ia al Air Force pe ia ni si tulanga e o tangata ia ta to ia pe ave lunga ki o pe skola nga fo ia e a fai ngai lo ma fo pau e a fai ngai lo fatu o vai mo lo tino ona mantua e se foi le pressure wa mo lunga tu le pressure le wa hard way le a lo lunga ma te e kusala o la to ia na ave mo e to la to o le si e tu ia pine longa mafau ia o ise le si sa tu un po I lona tino ia se ai fai le si da le su nga te lo e pe ia ni si o apo o ni me tu puai ia ta to I ta o lunga vate ia o ia su nga ia ele io o mai o na le fatwa o ma ia ele io o mai ia o salo o mai ai release ia nga ile ia ta to le public ia o kan fo le immediate ia e wale o ta so tai ia po ala bo ni si apo ni si me o mau mai na tu su nga fa sai ni ia e fai po ko body atu e nga po mo ta to I ke uka ko malo pe na sa no malo le no to ia o mai ko kongile ele ka un ka pa so wa ele la o la sa o to e fa se la uli mo se pu wa ki ko ko ki a family on ar ka o pa se eu si le no ka le fa ko ka fa le e ku ne la ko fia lu nga wa de u nga ko so de la ia a se le ela fia ia inisi o tangata e fia o ia e fia na fo I tau sa u ai la to ia tu so le va po bona o le malanga mona o le malanga lona dua le paka o matuli sa ave ai ia tu sa ko ina tangata to dua pa ila te I le va tele o le carrier dua foi pa ila te I le unity ia po le spaceship
ai to fa fo ila to lula ia nai pa se no i lunga o si ta mai valu fulu valu fulu on tau sanga ma tu asto ina le na doi valu fulu on tau o ia o se tangata first Olympica mele Olympica o le United Kingdom ya maua ina ia le ticket fua e alu ai tu sala o ticket ia sa o ia le company le lai mo wele o vai ngai to e masina masian sama tene mai o le au chipa from Caribbean ya o la to ia no ai va ale muli ya sa fia sa mato o sa fai se po le nga fo yo mato ma se lava ia mato ia manatu ma fai nei mato skoi inga le nga alu ia wa mo tua ya e varu se fulon tau sanga e ke waru fa le tong mai mo pita yan e no wa tau no man wi mai la le va wa toso mai tu tonu le va wa au mai foi fa ko sa fa bo mai ya ia ele ifa pe na e ku sa vale ko i ore nga au mai ya la no sa vale sa au mai ko inga sion ko wa fe ro ia ya o ma ko pati uma foi ona o ma to i lo o ma to fia o le foi tau no man wi mai o manuia o mana to o stama o sinama tan kamalea o sama rola o i tiketi e o sa ia la se charity fund e mo o i to tono Caribbean ya le la na mo wai fo ina o ia tiketi e o tsala o le vai ngai le mo wai ticket fo ya ai se la io va vai ya pe ni ticket fo po existe so fa fetai la faccia tali atu a feleni so si unga me uma ya alu le va ya tau no uma man ye unga va tia ya to fo uma mai uma fo i va ai bua ya ma fa tau no uma fo i ya nai pa se fo o esa malanga ya ile man via malisia fia pe o le mitam changam si fianga dia e mo le fo le ngang fa tai fo i le tua ya wa pro le ale poto o le tanga ya o le vale le pe o le vale la va ye mo le tua le fo le poto masani e fa wo ye ma konge me ya ai le tua le fa to mina ya e fa ye la va fina ngalo le tua ya e lo tato loto ya mat fa lo malo sana o le mato mata to lava i talafo e sau mai atunu i fafo i le taimi le na fana i le tau va le na o ele au malanga pol pase se le pena fa amtalaina ya sa mato mana tuna tua pia po ye se sa mo po se pasifika fo i tono nei nga luenga a le ala o le nganga fa aftaina o maua o le te nga lue tono i la valvaenga ia le fa pispisa o mai fa inga malanga nei le vatia o le ala le fa fetai lava feleni o no le o mato mawatu o le te ye tono nei fo i au nanga ia ai e le fa ngofio na sa ili awala tu e nisi o le sila vaenga na o le fisili ai o le fisili o le umile fa na le alu le malanga tafa o le tanga te ye walu lunga le vatia e tu sai alu este a fa te este le va ai ile take off le va ale a fol va po le e va spulu limo wa o le va spulu limo lava ta mai ya macho le ala vidi ya o le singa me e mata ina ya a ki dia ya lunga ile ya e le ai ni ya o po ye punti ai e te lo le ya le vidi singa o le va wa a se va tele ai fanga sa o e te lo macho te lo le ya tuai le ki dia o lunga ile lan ya le alu le va ana ya na lo la ile pe a toa pe te mea po se fulu minute pa o pe ai ya ona tue a matai go le ona tue o mai ina lo e tu sala o le umi o le take off ile alu anga i lunga ya male vili singa ya ona tau uno le a tau lunga pe e tue o mai la lo le va ile malanga le na ye ni e o mai la lo le va ana charles putasi sala e fa singa umi o le alu i lunga male tele vili sai ya alfa o pe inshallah pe a mawasi almost full minute ya wa fia ko ngai pa se wa la wa ta uela to ya wa famous ai ko ila to po to uai ko ila to o tanga tambo mo ia wa mafai o na o bunga mai
mai scientist sa mua i lo ke ki mo me fa pena a pe o le wo o ina ta tu sanga ta savili ala ida o nanga ko e nei company O le ale se senga o le wa le whaapea ia mātou nei le tātou ia malanga māsani le waalele. A leo te loa tu fo ia whafo pea tamata tātou le tama i whaamalama fo le waalele i le vātia tea po le. A o le ese senga o waa nei e whana mamau i lunga. O le ale ese senga o le tua i ngā vaai mai e tātou i o waalele māsani. Ma le vaai ngā mai a le tangata lea wa alu le vaale i lunga o le vātia tea ua. Po walu ese fafu atu malalangi po le ala so fa matalanga feleni ole se senga o altitude e fa nga e va e tano fa pe tu salua telefo yale ole va ale kwa ile elevation ole va ale ata tole fa nga po ile ta tu te malanga ya msalo po le course fu afe fast fu ole va ale e kusala e nalo mai ya elevation there ile elevation le fa nga tu ele aerospace e fanga i lunga la to va ia ina ia release ia ma ia la nga ile mele wai e lima su kasilo 52 ile 51.2 lenga release ai ile altitude onga mamau ese lola le wo le lo kwa ai ata to va le e ka ko ke lo kwa le va le po i mo i lava ai lan pen ka ko lo aku ia le va le vanga nai ia le va le dunga le kusala le ese o le altitude o pa ai fa nga e ta to le fa nga e ta to ia la pa se ia ma le va ko le wo i le vola pa ngoi no o le va na pa se a u pa le va se so le ese la to elevation po altitude ia fa nga ia mana ia malo fa tai lava ia pe an ta o ele fa ngo fia sa ile ngo vano e o fia toi nga ngalwenga ia te ia em fa na fa so e winga ini lu ta ma vano nga luai to tono to nga pisinisi nei o fa nga malanga lungol va te fa mul felen la fa ke na mo le no o te chaton o te le lava ia vano mo arun fa na o i tono foi america nei e tono kolisi o lavo a fai courses o aviation pata se ko male aerospace tono lava nei america o tele ro pe fa pe e nai New Zealand Australia au tono america o tele lava tono mato university o ko university po kolisi wa ofa ia le ko ia a o onga en fa ia na la to e ave vasenga ia a uma fai fo yo na ofa fo e company va lele yo aerospace ia insurance e mai ela to no ile sama pe fa te ingo le sama ni tau sanga o sama uma talo no fenga venga ile va ile company ne lo tsu galactic au mai ela to ia nai tamiti mai kolisi i so se kolisi lava e apply mai ai ia ngo mai lo le fai ele na to intern ele ne masina ato ole sama te lo sa mai ai yunge kau ya yulai ya po le fai unga fo yo me tau ya yulai e o mai ai e ma ai ma o onga ma fai ngal wengai ma baba ai fo i de se senga o la tu career ia le wo o la to major ia le wo e su ma o onga ma o ai tono o con status e fai ngo fie la wa fai po ona ofa po i company po con kana se ye tua e fai ana e apala ye se con kana se ai ava tu con kana se ia training ya ti oi e fai ana e fa nga ia metotia ia pe le no fa na wa tua e la ti ia metotia ia no fa na wa tua e tele metia e fa nga ai e fa nga i tono o le aerospace pe fa nga i po i tono o le oil refinery ya pula vang ko ye fa ngai i lunga le apo i lunga le highway ada to lai ka e si mai ki ba ko le fa nga nga o ni sina o pokala me lo mpa fa na to ki fa sia i me to sia la vai e tasi ma to fa ngai na e fa ye ma to su nga pe ye se me o le nga o le o le aerospace ya po le po i va up po le po i oil refinery o lo nga lu e ni si po yo o
o te tai tonu i ni so lai sa mo ro ngal rei e fa ngata te le ono o ngal rei pako e le pe o le ro te ia o ro te vai tonu i no i pale a me se la va taino sa ma wa e se ne ia le fa a wo ke ton pa sti wa te le la vai na o fa so se a onga ko se university nei i tonu Amerika ia manoa ia in fa ai ono o wai yan fa na to intern ya o se umana ko intern mahaya ya na to ito na ya fa pena fo ila na I kung kanate e umana fa ila to ya la to certification na tangata ya masu e la to ngan wenga e o ai fa ngal aerospace for the oil refinery for fair lava e fa ngai ya le metutia le o le non destructive testing ya e pe o fa fa ngo fiena o le ngal wenga ona o le e involve ai fo ia a onga ia a me sei fo ia company ta wo private fo ia lai ma fa ia no so ani ia ma mai ia tanga ta fa ngal wenga ia o ia fo ia onga le pe le wa onga I ta o le American Aerospace Technology Academy ia e ma fa fo ia ona pa wa fa ngata ia ona a sauli tangata mai pa ko ina ia e fa ia le bisa onga sa wai ia ona fa I ro nga onga I ia e fu ala va pe fi ala fo ia ma sinala tu wai e kun kalaki ia e fa ia ma uma ia ma su e nga longa ia ai o te lo ia kun kalaki ma ni so company o lo sponsor inga ia la to e ala la to pepa I visa I na to working visa I tono ai bisa painga lo ngai tonu nei I Amerika e pe ole e faina ta e pe ona e fa ponga mai ai tonu ale nga I there nothing tied dedi sa tu ia male ma fa male lo to a tu ia I nga luenga ia male a ongo lo a mo lo tam fa ia a wa ia de manuia po ia o tita tonu le ai se me fainta o sa I dingo manuia ya pero mena na isa nga ye to che ma fa ai wo chele ya so swani company ss tonu lava ye le SpaceX Northrop o le Lucky o ma to Virgin Galactic ya o ma to so swani ya la ko ina fa na wo fio mai tonu aerospace ma wo chele ko ina tamai ta ina onga ya le ko imo wa ma tona fia fo o mai na ta ndo ya ma to Ilea matata ma le matata lo ma tonga lu ai ya e tam fai mai fo yo la tu wo langa mai se lava ta to tu pulanga la lo ba wo ta to tu ya te lo o fin ta ko ndi vai ta tu fo ma ya ai ta tu tu ma wa ta mai ti ma fa rongo le ta mai ti ma uska ile ka mai ti ta mai tina yo ke lo fo ma ya ma fo ya o ma ko anga su Mana pe ya o su ya ka ko le mo wen bang ya ne ko nga le ka te ma o ka ika ya e ngata I lo su e ko ye si o le mele o ya I sa te na o le ko ko nge ko ni wa ya pe no fa tu no tau so ka fa so ki ke di I the American Samoa Community College ya abo ma vengo ese mai ma Amerika ma ku ya e paude o le inspector ele se tikui no usawa o la uia experience mo sa ma ya malo to anga ko e su ma fai tau ya le wa le na mo le anga mo mala mai ko I me o nga due ya ma si e ko lo tu la ma pita yan ya wa na tala ngo mai la ku le ya le wa fe no spulu ila ai le yo so ya le pandemic tadi ini lavanga faisal bachelor of science Kemudian kung yung company ya lao nga timi ni faisal bachelor of science ile engineer ya ma ito tasimali ako sang ya ona pa ulo dia ya ole la ole wo ile la fa mai la bang ola ulas straight dia ama ile airport ila o degree ya ai o te fia ko mo o ia ko in fact saya le ko ya awai de o mo po ni ya no sa wa ko ko ya company la wa
ya le la cha o mai Stasio University o le online ya o finta po na o la o degree te mini o no le fai lunga online te le amse senga ya o le van pia tongi lo solo ava ma to mana mai o te le o te ni skulu no skulu fai tu la ma ke fai ngal bangai o se la fa va va o ni ya o te to po i mai tono masalo po le o le afo le uno pe kau mai ni la ka na chale va do na I chu la ka le vai la nga bueno ya ngo sa wa ai ya o che fa sa nga do ya na ya fa chu la pu o le la va ino o sa vo ma ko ya o de ta o foi a fa no longo ko ya o le la li ma su ngo ko sa ya le fa ko ya nei lai tit ya mai la fa mai la pu le ya se on sa o de ya se me que mo ma file mo un sa na ko di tia ya le la ke le la o ti ono sta ye da la lo sa ye ko pure le ko kam fa ye se le mo ina ya a lo ki kam fa ina va ye ya de ya sa o ti fa o ya me ile no a fe lo lima o la o target le o target fo ile ale university o lo o mai lo a fe lo lima ya tu sa ko e ka lo to tanga ato ya male afa tau tanga lo lima ya me ya ona fa I ulo le man ya tam fa na fo te ano fa tu it's a challenge but I mo ta cho fa nau ma se la va o sto mo to ngane lai ha ti mana fa se ne le mo lo ai fa se ne le mo ma chua na su ele le te ro e mo we lo ma ya ko lo ta le tu le fa si de ko na ye ta fa sa no ngane ya pia Malo whaftai a wheleni. Ia o matua ma tango fia te lele vaenga wo i e lau saunuanga. Ia ono le lawa tultuli atu ta taimi ono isi po kalam whanga solo leiti o. Ai o se fesili e mulmuli le fia tu ina atu. E ei se awanoa mo mātou po nisi fo I tangata e fia o atu e mwhaiona mai mo I tono la auto company I se taimi e asi mwhaiona asi atu ai. Ioi, fa peo le wata tala ia le tua. Fa pero e mafai ona fa pepo ele au mai ona longo mai le ya ona awal me ni le matro o lau passport ya na vele tonu o pe luaso a fa pepo le ana tono mai ya ona set mai le popel passport ya ona fa tu muina le sponsor ya u to don ta to wo le ta tu mata le tu anto atono musalo o tu le tu sanga ya po le fa imo po ni tu sanga pasang masani on fire tua in fai fu ana ma wai ne va tu mi dia fu ma me fa pena ya ne po e fai do tua ya le company nei ai ma fai na fai tua ya pa pe ya o mai fo ya on ta tu te lo ngoi fo ile ya tu mai fo se tu ma mo tu ma tu no va ai lo ile se senga o le va no pa se fa fo Bale va ane la no pasi se batio tia. Ia mro pa no longa fa tai. Whaftai misili le o maua tue moa lewa noa. Whireni ia ai e yeini to atu lewa no mo sau noanga whaiu. A tono e se staimi I le lumana I mo se seava no tato tal noa tili ai. Ia e mol taimi nei o nol taimi. Ia e to atu le nei amanoa pe ini olo whaanga e whao inisi o ainga o mwhen whaafonga mai I lunga le tafa atal noanga taimi nei. Ia o le I whai o le tatal noanga. Ya fa tai tele la fa dina ya o mo mo le atu fa tai tele la vai la usunga ya pe fo ia la o to o nanga la o to tio pa sala ya o no se va no pa te ia po ia o e po tai men tau ni po ima ta te pena I po lo ni tangata ya ai te an fa tai tele la va mo o le no o boni si po io o le manato mai ina ia ta no po lo ni tangata ia wa ko nga lo fe nga ia atu no po ia nga mo ata to fa nau ya manum fa nau lo tam pai mai ya mo le no mana ya mo le atu ya lo fa ngai ainga mai so bo ma me mai ya mai se foi lo tau sanga le baru dua vai mo so ana I sempre au te do na ye ni so lo fa fong mai ya alo fa te le atu mo o to manuia ya fo fanga foi ya ma wenga foi o neva ya so yo to pai ba lo filima fa te foi lo sunga se velina ya ta to se lo ai ya e mo le pa mo ya ta chonu se ia o mano o tu sia tu le
e sin tamba I na lo fa mo o tō awana o tō li tio ia malo fa lo lava fa tai oi so le whaafatai tele lava ia toi moli atu le whaafatai tele lava lau sunga feleni mo lo taimi tā ua mwhen whaavanoa wane whaatanoanga e leo ni avanoa whaingofia I ua mwhaio na e au sia ia ai o se mitamtanga fo ileo tātou tangata Samoa ia na tama whanau e o ini ngā luenga whaapea po fia lava lalangi o iai manuia lau iai nā tunuu ia mai se fo io lau tautua I te tonu o le Virgin Galactic mātou te alofa tele atu ia e wha soifua ia feleni to fa so fu manuia ia me yaso ia to fa ia soifua ia le sunga na ia feleni se loti o se alo Samoa lo ngalua I tono le Virgin Galactic I le United States o America Samoa United States o America ia e whaafatai Samoa mo lau whaafonga anga ia ai soifua ia mo le nei taimi